Mi xewetana ku mi amukela eka Dilolostro channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Namuntlha hi yisa mahlweni mhaka ya dlaya nyoka na Mr Post na Psychology. Kwala ka weekend hi ti 23 ta April a ku ri na CD launch ya Psychology leyi a yi endleriwa eThembisa eSimple Kitchen. Ku vi na swinepe leswi nga avelaniwa hi swona eka swiyenge swa mabulu laha a ku vonaka dlaya nyoka a ri na ntlawa lowuya wa Team Post, nakona a va tikomba va tsakile swinene, va tikomba va karhi va dya mahinyahinya kun'we. Ni te loko ni vula leswaku swi hoxekile ku va dlaya nyoka a tikuma a ri eka CD launch ya Psychology, van'wanyani va vula leswaku a swi hoxekangi hi mhakeni ya ku yena a nga holovangi na Psychology and a nga holovangi na Mr Post. Swi kumeke swi va swi hoxekile hi mhakeni ya ku dlaya nyoka mi nga rivali leswaku i membara leyi nga tshembeka swinene eka Team Shirimani. And album leyi ya Psychology a yi lo endleliwa Dr Joe Shirimani hi mhakeni ya ku tinsimu to tala laya ti va ti karhi ti tseketsela Joe Shirimani xikan'we na Team Shirimani hi ku angarhela. And dlaya nyoka i membara ya Team Shirimani, leswi vulaka na yena va n'wi patsa kwalaya. Swi leswi a swi fikangi swi va na switandzhaku swa kahle hi mhakeni ya ku hi siku leri landzelaka Mr Post u pfuke a tsala eka Facebook ya yena a vula leswaku loyiwani o ka a nga ri na ntikelo, loko ingi a ri na ntikelo a ni ta va ni n'wi sayinile. Marito malama i marito yo vava, loko mo ta ma ku kongomini a ni voni leswaku u nga miyela hi swona. Swilo leswi swi vi swi hoxekile loko dlaya nyoka a tikuma a karhi a endla vudyelwana kumbe vuxaka na Mr Post na Psychology loko hi languta xiyimo laha xi nga fika kona sweswiwani. Hi voni dlaya nyoka na yena u tsandzeka ku tikhoma, u pfuki na yena a tsala eka Facebook a vula leswaku ti-plans ta n'wina boti ti nge tirhi. Meni dlaya nyoka ntikelo ni na wona ka lava va wu vonaka. A hlamula leswi nga vuliwa hi Mr Post ku va a vula leswaku a nga na ntikelo. A tlhela a ya mahlweni dlaya nyoka a vula leswaku Team Shirimani swo tala swi hundzile, home is home, mistake yi endliwa hi munhu. Leswi swi hi byela leswaku dlaya nyoka wa tisola eka leswi nga humelela eka siku ra ti 23 ta April lembe rona ra 2022. Leswi swi nga pfuka swi tsariwa hi Mr Post swi kombisa ku gwajisa eka dlaya nyoka. Hi yo mhaka na dlaya nyoka a nga miyelangi hi swona, mara lexi hi xi tivaka i ku mhaka leyi yi nge heli ntsena. Mr Post a swi tiva leswaku i munhu loyi a rhandzaka beef, se hi ku i munhu loyi a rhandzaka beef eka album ya yena ya December noma kanjhani ri ta va ri kona risimu leri nga ta va ri kongomisiwa ka dlaya nyoka. Loko mo languta ku le ku bifabifiweni ka timembara ta Team Shirimani, dlaya nyoka hi wun'wana a landzelaka a nga ta bifiwa hi December. Ene ni pfumela ku na yena dlaya nyoka a nge miyeli hi swona, u ta tlherisela na yena a tseleka beef a tselekela Mr Post. Kahle beef exikarhi ka Mr Post na dlaya nyoka hi loko se yi tselekiwini ya karhi ku byabya, naswona yi lo yimela siku na nkarhi leswaku yi phameliwa vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Xitsonga leswaku va twa leswaku ya dyeka kumbe a yi dyeki, ya nandzika kumbe xani ya tshama ke. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka Dilolostro channel. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe, ku avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Laha ka channel leyiwani hi le xigodini. Inkomu.